هجان سالانیا خواندنê Evrûka dest pê kir, Mesrûr Barzanî Serokweziran zenga nû ya sala xwandinê ji bo qonaxa duwazdan lê da. Ez li ser vê proseyê zêdetir bu axivim digel berê Umar Elî rêveberê giştî perwerda parêzgeha Duhokê digel me de. Tu bi xêr hatiye Kurdistan 24 mamosta Umar. Destpêkê ji vê pirsiyarê dest pê bikim ew pareyê Serokweziran terxan kirî ji bo proseya xwandinê û qutabî parastî bin ji vayrûsê koronayê xwe biparêzin û mamosta û hem jî mala xwe biparêzin. Tu çawa dinirxînî ew pare gihiştiye destê we bi çi mîkanîzmekê dabeşkiriye ji bo parastina qutabiyan ji vayrûsê koronayê li parêzgeha Duhokê bigiştî. Spas bu hava û silavorêz bu hemî bînerê têja û xuştivî. Elberayê min divêt ez salaniya xandinê 2020-2021 li hemî mamosta û qutabiyên xuştivî li seranserî Herêma Kurdistanê û taybet li parêzgeha Duhokê lê pîrûz kem û hîviya me ew e sala aramiyê bît û qutabî û mamostayên me parastî bin hemî nexweşiyekê. بێگومان زۆرۆفێکی وەکی ئەڤرۆ کۆ هەمی دنیا تێدا بۆری جبەر بەڵافبوونا پەتا کۆرۆنایە و بۆیە ئاستەنگ ڕێکا پێشکەفتنا یا gelek sektera lê lê ئەڤروکە li Herêma Kurdistanê bêguman kartêkirin li hemî sektera kiriye sekterê perwerdê jî sekterekê ekcar berfirê ye lê spas bo Xwedê û piştevaniya ya hikûmeta Herêma Kurdistanê bi taybet cenabê Serokê Encûmenî Wezîran berêz Mesrûr Barzanî ku hel peydabûna ya evê petayê ku ew bû li 26 do dergehê qutabxana hatine girtin û wekû xandin beref xandina elektronî bû werzê duê sala par 2019-2020 hate cêbecêkirin. Lê her wekû piştevanî bo prosa perwerdê û berdewamîdan û pêşveçûna prosa perwerdê li Herêma Kurdistanê bi rengekê giştî û ez bêjim ku sinûrê rêveberiya perwerda giştî li parêzgeha Duhokê. Piştevaniya cenabê Serokê hikûmetê ekcar piştevaniyeka baş et qonaxeka Evrû da em ji dil spasiya cenabê wî dikin ji bo hindê ku bo xweparastin bo parastina qutabiya mamostaya ji nexweşiya vayrûsê koronayê pêdawîstiyê yê xweparestinê bo me hatîne dabînkirin û her duhê hatîne belavkirin li ser hemî amadeyiya ku Evrûke roja destpêkirina dewama fermî bû li amadeyiya ku li sinûrê rêveberiya giştî 279 amadeyî û diwanawendî me hebûne. Ev pêdawîstiye gihiştîne hemî amadeyiya û eger li qutabxanê dî ku li pola êkî û duwê ji van li dehî deh dest dewamê bikin eger yêtwan van rojada negihişt bin mawayî vasê çar rojada dê hemî qutabxanê sinûrê parêzgeha Duhokê evan pêdawîstiya wergirin ew ji pêk hatîneş amîrê yê zanîna pila germatiya leşî û her wasa tafîlker wekû mueqîmat û mask û sabîn û pêdawîstiyê hindê ku qutabî û mamosta û qutabxana bi rengekê giştî bêhêta parastin ji nexweşiyê. Zor baş. Mamosta her piştevaniya ya cenabê Serokê hikûmetê ku qonaxa berî Belê berdewam piştevaniya cenabê wî em zanîn ku perwerda giştiya Duhokê kawdanekî cuda ji hemî cihê dî û parêzgehê dî têda diborît. Li piştevaniya cenabê wî ku ezmûnên qonaxa duwazdê giştî bo sinûrê parêzgeha Duhokê bi taybet dibêjin bo qutabiyê perwerda Şingalê ku 565 qutabî ew bûn li Şingalê akincî bûn lê ezmûnê wan li Duhokê tan nekirin. Dabînkirina hemî pêdawîstiyê wan xerciyê wan şiman û hatin û çûnê û nivîstinê û xwarinê bo mavê heyvekê bu hatine dabînkirin. Her wasa li xola duê ya ezmûnên giştî ku ew bû sala 2019-2020 ku berî çend rojeka dîmayî hatibûn ew ezmûn xola duê jî 429 qutabî dîsal Şingalê akincî bûn ew bûn ku ji ber zorofê cuda cuda û niho xandina wan li Şingalê lê ezmûnê wan yên giştî li Duhokê encamdan her dîsa avan 429 qutabiya jî piştevaniya cenabê Serokê hikûmetê bo dabînkirina ya cihê akincî bûnê wekû otel û xwarin bo mavê ezmûnê xwe encam dayn. Spas bo Xwedê ku sala ya borî bi rengekê baş dumayîk hat û ev sal jî wekû destpêkek bo piştevaniya ya qutabiyan
بو دابین کردن اوان کرستا اف کرستا وکو کرستا بو مهاتین دابین کردن شنای وزارت و نکو پاره بو مهاتیل سنور پرورداد گشتی کو هات بنا کردن لی کرستا بو مهاتین و هاتین دابش کردن سر زور باشه ما مستا عمر دسپیک دا دما لیدانا زنگا سالانوی خواندنه سرک وزیران گلک تکزی جهت لیوه که کیر کتوی قطابی خوب پارزن نبنه سبب کو وی ویروسا به درمان و گوهز نو ناوا مالین خو تکزی لیوه خاله کر بزانم لسنور پارزگه ها دهو که قطابین دنا و قطابخانه اندا جه اوروپی و ده بچن درسین خوب خینن هجمارا وان چنده بگمان قطابی وکو برکرنا ماسکی و جبه‌چکنا رنمای تندرستی و ارکت بدویل سرکارگیری قطابخانه و ماموستای و هر واسه قطابی خوب خوشی هر واسه دخازمش دیبکو بابت قطابی جی اوکو پتر گرنگیب اوی بابتی بدن اوجش لای خو و قطابی هر جرچون اوی نشمال حتی القطابخانه و حتی جارکدی و گریانوی گلن گرنگه و نابید بی ماسک و بی جبه‌چکنا رنمای تندرستی دوام بکن قطابیت ما یت کل قوناغ 12 اورو که دست دوام کری هر وکی ما گودی 279 آماده و دوانواندین که جمعه قطابیان نزدیک 45000 قطابیانه سرانسری پارزگاه دو که نزدیک 9 میلیون قطابی میت هن اوجش کش همی پولا کم بگیرینش پولا ایک تا کد گهیت پولا 12 پولا ایک و دوی جهری صدنا و قطابخانه ده دوام کم پهمان شوازه یه خوب پارزیه و خوب پاراستین جبه‌چکنا رنماین این تندرستی هر وصل دی بریار وزارت پرورده کل دومهای کمبونین که روژا 5 و 10 نه که بریار فکرن و اندس بکرن سالانوی خواندن هات یکو هفتیا ایکش خواندن چل پولند 12 بن چل پولند ایکی و 2 بن یا ترخانکریه با گهاندنا رنماین خوب پارزیه و هفتیا که یا بو همی وان قوناغا یا دستین شانکیری کو کار سر قطابیا بیت کردن و رنمام درستی بگینش بونده کو قطابیان ما پیگیر بنو او برنگه که درست رنماین تندرستی بین جبه‌چکن ما مستعمر گلک بحث خواندن آنلاین تکرن یعنی دایکو باب گلک بگلاو گازندن دبیجن چه وزارو که مجبولا چاره حتی پنجه دبشن استفاده کی وکی پیویست جه پرورده جه پروسه خواندن ور بگیرن هوا چه حاضری کرنه چه پرزگریک و آستانگیل پیشیا هوا هنه به چه میکانیزم قطابی دکارن درسین خوار بگیرن جه هوا با آوای اونلاین از نابجم اونلاین از بجم خواندن الکترونیک بیت بچه جداهیت ناف بین ده بیت ما ورز دوی وکو بجین سال خواندن یا پار 2019-2020 ورز دوی مدست خواندن یا الکترونی کر وکو بجین کاری که باش لای وزارت پرورده و هات انجام دانش با درست کردن اوه خواندن الکترونی یا اوه قطابخانه الکترونی که هر قطابیه که مال خود شد کد خود تایبتی هیچی در ناوه قطابخانه دو همی وانه توی تومارکرینه هرش پولا ایکی بنره تا که پولا 12 همی وانه تومارکرینه بدن گورنگ ناف اوه قطابخانه دا قطابی چی تت ناف دو گوره پولا خو گوره بابتت خو اوان وانا ببینی تو گوه بده هر وسط شد پیوندیت گل ماموستای خو بکت ناوا ماموستای خوی قطابخانه بکت بو هر پرسیار و هر گازندک و هر تشتکی هبی جبوندی کو پتر بیتا رون کرن مفایش ماموستای ور بگیرد شد پیوندی ماموستای خوب گرد چم نامه گورین چم ویدیو و کو اکسرد گلدا چم هر رنگی که بید هر دیسا ماموستای جی هر دیسا هر ماموستای که اکاونت خوی تایبتی هید شد قطابیت خو اوید کو او پولن او بود شد همیا ببینید و بزانت هر قطابیه که چند افوانه دیدین او چند مفاجعه ورگرتی او چند گوداری کردی او چند اکتیفت نوا و قطابخانه دا ما مستعمر لیره پرسیاره که دجی هیا گلک گرنگه ما مستعد خوب ببینید زور باشه لیره پرسیاره که دجی هیا گلک گرنگه زور بیا قطابیان یعنی حال وانی مادی روشا کردستان و همو جیهان تدا در باز دبیتن رینادتن کوبون مونه آیپاتک کمپیوترک یانجی به حسانی دستی بگهیت اینترنته هوا چه حسان کاری جبو و پروسه کرنه حتی که دسته همو قطابیان به اینترنت و آمورین زیرک بگهیتن بشن استفاده لوی پروسه الکترونیا خواندنه بکن جبر کو پرانیا سالا ام دبینن دای کو بابن پرانیا
قوتابیان به تایبەتی لە جهێن دوورە دەست و گوندانە دەبێژن ئەم نەشین قەلەم و دەفتەران بۆ زارۆکێن خۆ بکڕین ئەم دێچاواشین ئەوقاس ئینتەرنێتێک و بەهایە هەروەها ئامírên زیرەکێن پێشکەفتی و قوتابیên me zarokên me şên îstîfadê jî werbigirin davîn bikein hewa ji bo vê armancê çi kiriye yanî hema hengiya we digel li anên xêrxwazî herwiha kompaniyayên înternetê çi bûye ji bo helkirina vê mişkîlê بۆ سەبارەت ئەترنێتە ئەترنێت ماوێ یکو بژین بۆ ئەvê قوتابخانێ یا bê beramberek wekû bijîn parek li ser qutabî teklîf nabît ji aliyê internetê ve ji aliyê dabînkirina ya ku bêjîn iPad yan kompyûter yan mobayîl merçînîne her qutabiyekî iPadek hebît yan her qutabiyekî mobayîlek hebît berku li malê hemiyê heker êk dane jî hebît şêt mufajî bibînît ji ber ku êk mobayîl merçînîne ku êk wextê destnîşankirî da pêdiviye ku qutabî biçî nav vê jorê da yan nav evê qutabxanê da mufa jî çêt êk mobayîl nava malê da hebît mufa dijê dedîtin yan êk kompyûter yan êk paytat iPad şêt îstîfadê jê biket merçînîne ku hemî qutabiya hebît ya dîm me em sinûra rêveberiya giştî me rîniştin gel perwerdên qezakiriye rast e gundê dîrdest henet bît gelek ca tora internetê ya lawaz bît yan wekû pêdivî nebît mufa jê bê dedîtin me rêveberiyên perwerdên qeza rast partîne ku li jinên bispor hatine danan û kuş ta ku serheyvê tiviya heb amareka hîr ya hemî gunda bête berdestê me bizanîn li hemî her gundekî ka rewşa wa ji aliyê internetê û teknolojiyayê û ji aliyê teknîkî ve bi çi renge bo ewey bizanîn eger ji mara qutabiya ya kêm bît û lawaziya internetê hebît em bişên biryara kadî bideyn merçînîne ku li hemî cihal hemî gunda ji mara qutabiya gelek ya kêm jî bît her wekû xandina elektronî bixwînin Mamosta Emer yek pirsiyara min dawiye hey bê zehmet mexsada te geheşt مقصد گەشت ماوەستەعمەر یەک پرسیارە داویە هەی سەرک وەزیران داخفتنە خوددا لێ قوتابخانەیە بەحرکێ گەلک تەکەزی لە سەروەیەکێژی کرد و خواندن نەتەنێ وەرگرتنە وانەیان و خواندنا پەرتوکانە دەبێ هەموو قوتابیان هەستێ نیشتیمان پەروەری لە دەف هەبیتن بزانن کە ئەم چاوە دەرباسی vê قوناغێ و vê ئازادیە بوونە بزانن ji bo vê armancanha em û vê destkeftaniha em têda خزم و kesên we dayik û babên hewe vî milletî bi sedan qurbanî û xebat kiriye ji bo bihêzkirina hestê niştîman perwerî di nava qutabxaneyên bineratî da ku gelek giring e gava em kur dibêjin wekî kaxezek espiye dikarî li ser serê wan çi binivîsî ew berhem tê hewa ji bo parvekirina hestên niştîman perwerî di nava qutabxaneyên sinûrê parêzgeha Duhokê da bi taybetî digel rêveberiyên qutabxaneyan çi pêngav havêtine ji ber ku qutabxane ne ciheke tenê ji bo fêrkirin û xandinê perwerdeye خوشویستنا ولات و نیشتیمانه هەروەها بەرپرسێرەتیە چ پێنگاو ji bo vê armancê ve havêtine rast e perwerdekirin û avakirina ya zarokên ya qutabî wekû bijîn nava qutabxanê da wekû pêngava êkê bo avakirina ya kesatiya qutabî bo avakirina vî qutabî şemîrrekî ve perwerdekirin şemîrrekî ve evem nebtene ev sal belku li berî nihojî wekû layenekî here giringe caniyê layenê giringîdan bi aliyê neteweyî û niştîmanî ya qutabî nava qutabxanê de ji bo hindê ku kesekê yê niştîman perwer kesekê agedarî mêjoa xwe bît agedarî welatê xwe bît agedarî qonaqê yet ev milletê da derbasbûnê ew qurbaniyet evî welatî deng ta ku geştîne ev ro ev pêdiviye çip saxkirina bîraweriyên neteweyî û niştîmanî nava qutabxana da çip roja bilindkirina alayê Kurdistanê nava ya qutabxanê da ev babetê ji aliyê rêveberiya qutabxanê kargiriya qutabxanê giringiyeka baş ya pê dedan her wesa erkê mamostaya jî nava polê da bo li her waneyekê ku çendek xolekê destpêkê li ser evan babeta bo kar serbêtekirin û giringîdana kezdetira niştîman perwerî neteweyî hesta niştîmanî ya qutabî û avakirina qutabî wekû hişyarî niştîman perwerî ev erkê xwe zanîn berî her tiştekî mil bil mil gel pêşvebirina aliyê zanistî aliyê niştîman perweriyê û avakirina ya qutabiyekî şemîrrekî ve erkê me ye باشە gelek spas بۆ بەڕێز مامۆستا عومەر عەلی ڕێڤەبەرەی گشتی پەروەردە پارێزگەها Duhokê ji stûdiya Maya Kurdistan 24 لەگەڵم بوو زۆر سپاس مامۆستا ڕۆژ باش
گیان باش هر ساون سپاس